Mchanje lem dat suiv misyon mwen de nan Idaho. Konya, si nou ba konen zon Idaho, e an kote li fwet an pil. Li ba tokou Miami, li ba tokou Haiti, an kote fwet an pil. Men, mbat telman abitue avek fwedi ya, pou sa nej dat tombe, konya te a glise, ka tombe nepot le. Konya mde mbat kontan mem. Konya, ede selman, mkwa de gen 2 ou 3 semen, mde gen suiv na Idaho. Konya, misyon e pou suiv pou 2 ane. Konya, mpense nan tet mwen, gen a mouyi nan misyon, pou sa telman kote a fwet. Men konya, de gen an jou, mde pouye, mande bonje pou fos. Mdi mba kwen mka fini misyon mwen, mvle a lakay mwen. Konya pou li kite m konen, ki la li bal voye m lakay mwen. E ba selman mde fwet, mde gen problem a piye mwen. Toko, nou mache an pil, chak zou, konya pe mdat komanse fe mal, konya mpase mbat kabyete nan misyon an. Men le m fin pouye, m senti bonje a pala vek mwen. Mbatan de voali, men m senti nan kwen mwen, de di m toko pou kembe fo, pou gen la fwa la dan, avek konya si m travay fo, avek obiye komanman li, tout bagay a bon. Konya lem fe sa, m wè misyon pase m vit. Konya m abitue a fwede a men, li toujou fwede men, li bat fwede ko lem de komanse travay nan misyon an. Konya m di nou sa, pou sa m konen, le nou pouye, nou mande bonje pou fos, la ba nou fos la, pou nou fay nepot bagay nou vle fe, si li bon nan jeli.